9, 8, 7, 6, 5, 4. Kaks ja pool minutit täidetud, Raul Robin esimene, Priit teine, Hannes kolmas, Robin neljas, Kevin viies. Ja kohe, kui on pool, mis on läbitud, on teise ajal järgmine, et Priit esimene, Hannes
Hannes teine, Kau Robin kolmas, Robin neljas, Kevin viies. Pukis palun vaikust. After 5 minutes, the top drivers are Pratt Burnett in first place, followed by Hans Hughes in second place, followed by Carl Robinson in third place, followed by Robin Post in fourth place, followed by Kevin Bird in fifth place. Sõidetud 6,5 minutit. Hannes esimene, Kau Robin teine, vahe 4 sekundit. Sõidu lõpuni 3 minutit. Sõidu lõpuni 1,5 minutit ja Kau Robin tõusnud esimeseks, Hannes teine. Seconds left. Kolmkümmend sekundit lõpuni. 30 seconds left. Seconds left.
Robin task done. Power Robinson is done. Hans Honey is done. Pride Parna done. The race is completed.